English Premier League kan enna saboka khothlang domestic football league kan enna satbera team somni omte stadium Chungchang hi tun tumatan chuan hriat zawnan inda chuak vele thor teang Google direct taka stadium capacity kan zon chuan then khat chu he video a kan soinen ain mil don lova khoi hinge dik zoka khoi hinge dik loti chu kan soi tumber anilo na in he video a kan da chua kan main source ber chu English Premier League website ni in heng club somni te in elna lika an registration ang zelin tuntuma hian kan soidona chuwangin Google chuan chutizat chu mi puipo an lengreng sia kan ti ani po in keini chuan Premier League website a club tin te registration ang zelin kan soi ani ti kan shereng donia Arsenal Stadium atang hian chandon ta ila Arsenal Stadium man mek hi Emirates Stadium ani a he stadium a hian mi pui singruk zasari le pali lengin stadium lian pol tak ani a kumsang ni paruk khan hon ni in a khel mualen zong hi adung lam metar za panga awang lam metar somruk le pariat ani a he stadium hi Londona Highbury House anti hmuna omni in Gunners sian kumsom kwa pathum zat Highbury Stadium a anin kul hnuwa anmual hlui atanga naite Emirates Stadium a hian kumsang ni paruk khan anin son ani he stadium a in khel entu mi pui tamber tum chu kumsang ni pasari November ni thuma Arsenal in Manchester United an mi khwal tum khani in khami tum khan entu mi pui singruk za somruk pakhat zet an pung kho mani English club Lun Paul tak Aston Villa Stadium hi Villa Park ti ani a achunga hian mi pui singli sangni zaruk somnga pasari an lenga kumsang khat zaria somkwa pasari dei to khan honni in a khel mualen zong hi adung lam metar za panga awang lam metar somruk pariata zaw ani Villa Park omna hi Birmingham Trinity Road antia ani a he stadium Aston Villa home ground Villa Park hi hon ani kumsa khazaria somkwa pasari atang khan Villa hian an lalua charchara he khelmual hian kumzabit hum zet mang to in heng kumzabit hum aman china hian international football thleng tura thanjinga atelve thina international senior football match athen masak ber chu kumsa khazaria somkwa pakwa hon ani atanga kumni na khan ani nge English club te in elna FA Cup semi final hi Wembley a khel ani thin ma khachuan Villa Park hi FA Cup semi-final khelnana manrim berta zingami aningar thin boka hei baka hian khomwal puin elna European Cup Winners' Cup ti thin kha kumsang khazakwa somkwa pakwa a Italian club Lazio le Spanish club Real Mallorca ten final match an khel tum khan European competition final match hi alo thleng ve zan to boka kumsang ni sompani khan Chelsea le Manchester City ten FA Community Shield match an khel kha alo thleng to bok ani kha Villa Park hi English khelmual man tangkai ber pol lunber te zingami ani AFC Bournemouth Stadium ve thung hi Vitality Stadium antia achunga hian mi pui sing khat sang khat zathum pasari chau lengin Premier League Stadium te ber pol ani a kumsang khat zakwa soma hon khani in a khelmual len zong hi adung lam metar za panga awang lam metar somruk le pariat ani a he khelmual hi Bournemouth khwa a Son Court anti hmuna omin he stadium a in khel en tu tamber tum chu kumsang ni somparuk April tha le December tha a Bournemouth in Liverpool an mi khwal tum khani in khami tum ni in khela khan mi pui sing khat sang khat zali somnga pakwa ve in khel hi anin stadium a lengzat aya tam anin noa Stadium a lengzat mi singkhat sangkhat zathum pasaria khan mi za somnga pahnih belin Stadium a lengzat khum thakin in khel en tu anin no khom ani Brentford Stadium hi a ming chu G-Tech Community Stadium ani a he stadium hi ala thar khop mai kumsang ni somni mani loka hon chau kha ani a Brentford hian kumza som paruk chung zet Griffin Park anti khelmol upatak kha an lua chumi hnuwa an stadium hlui Griffin Park atanga mel khat aya naya om an stadium hlui naitea ani ber chu chuta chuan stadium thar nein tuna an lua mek G-Tech Community Stadium hi ani a
he an stadium man meka hian mipui singkhat sang sari zanhi somnga lengin a khelmual za zong hi adung lam metar za panga ani a awang lam metar somruk pariat ani a Brentford khwa a Lionel Road South antia aoma tunlai thiamna changkang tak manga sak ani na laya mipui dol tam lutuk loma se achangkang hle ni in an soi thin Brighton Stadium IMAX Stadium hi aming pum chu American Express Community Stadium ani a ma se aming hi kai to in IMAX Stadium ti hian an soi ber thina he khelmual hi kumsang ni som pakhat atang khan Brighton hian lua tanin he khelmual adung lam metar za panga le awang lam metar somruk pariata lian hi Brighton khwa a Village Way muna omni in he stadium a hian N2 mipui singthum sangkhat zasari somriat an lenga N2 an tamber tum chu kumsang ni som pasari October ni som panga a Brighton in Everton an mi khwal tum khani in khami tum khan mipui singthum zanga somruk panga in khel hi an chim ani he khel mual an lua nuwa Brighton in an mi khwal ma sakber chu Tottenham ni in kumsang ni som pakhat July ni som thum khan friendly match an khel pui ani Chelsea Stadium Stamford Bridge ve thung hi kumsang khazaria somsari pasari dei to khan Chelsea hian an lua tana tuna hian Premier League ka khelmual upaber ni mekin hun tir lama he khelmual hi London club dang Fulham in man theina rem chang an neya ma se Fulham hian Stamford Bridge luana rem chang an nei hi mangtang kai du lawin hun tha an nola ti chuan London club dang Chelsea hian tharei lo te hnuwa Stamford Bridge hi lua ta in tun thlengin Chelsea hian he khelmual hi an ming than pui ta em ani he khelmual hi khelmual kan soi masak te ai khana te hreta adung lam metar za pathum ni in awang lam metar somruk pasari point panga ani a Londona Fulham rota omni in he stadium a hian mipui singli zathum somli pathum an lenga he tiang za thi in khel N2 lengzat nima sela in khel N2 tamber tum chu kumsang ni pali December ni li a Chelsea in Newcastle an mi khwal tum kha ani a khami tum khan mipui singli sang ni zathum somthum pani in Stamford Bridge hi an lua ani Crystal Palace Stadium Selhurst Park hi kumsang kha zakwa somni palia an man tan khani in tum enge moza chei that ani to boka he stadium hian England le Wales in machon khovela ram le ram in machon ngai ven lober pol hi a thleng to a kumsang kha zakwa somli pariat Olympic a khan football match ni alodong to boka hun tir lama khan Crystal Palace hian Wimbledon club nen he khelmual hi anin trom thina Italian club Inter Milan le AC Milan ina San Siro anin trom ang hian Wimbledon nen anin trom thin ba ka hian West Ham hian he khelmual hi Charlton nen po khan anin man trom reng to thin ani Crystal Palace in anma ni pola an man chun zom tak Selhurst Park hi Londona Holmesdale Road a omni in mipui singni sanga zali somriat paruk an lenga in khel N2 tamber tum chu kumsang kha zakwa somkwa pathum April ni somni pakhat dai to a Manchester United an len lu tum kha ani a khami tum khan in khel N2 mipui singthum za som panga in an chim ani he khelmual hi atele hret boka adung lam metar za pakhat ni in awang lam metar somruk le pariat ani a adung lam hi khelmual kan soi masak te ai khan metar li in atoi ti na ani chu Merseyside Club Everton Stadium ve thung hi aming chu Goodison Park ani a kumsang kha zaria somkwa pani dai to atanga Everton in an lua tan he stadium a hian mipui singthum sang kwa zali som pali lengin in khel N2 tamber tum chu kumsang ni pali December ni som pakhata Merseyside derby match Liverpool an len lu tum khani in khami tum khan in khel N2 mipui singli zanga somnga pani in no khomin Premier League in he stadium a in khel N2 mipui lengzat a record aya tam kumsang ni pali Merseyside derby a hian mipui anin no khoma khat thave tak anni he khelmual hi Everton hian an lua rei to hle a kumza somni panga chuang lua to in England a khelmual upaber ta jinga mi ani meka he khelmual pona hian kumsang kha zakwa somni pasari somni paria season a go somruk lai khung tu Everton legend Dixidin an choi moina lim anda thlap ani Everton khelmual hi adung lam atoi vele deuh boka adung lam hi metar za point pali pariat ni in
awang lam metar somruk le pariat ani a awang lama chuan khelmual dang tam bertiat nima sela adung lama hian Premier League ka khelmual toipol ani Southampton Stadium St Mary Stadium hi khelmual lo pangpol tak ni in kumsang ni pakhat atang khan Saint Sian an lua tana mipui sing thum sang ni zathum somriat pali lenna stadium a hian in khel en tu tamber tum chu kumsang ni pathum December ni somni pakwa a Arsenal an len lu tum khani in khami tum khan mipui sing thum sang ni za somnga pakhatin amuna in khelan ena Southampton hian tun ma chuan sang ni pakhata he stadium a anin son ma thleng khan Dadel Stadium an lua thina an khelmual hlui kha kumza pathum zet an lua lum man ani Southampton in kumsang ni pakhata an lua tun thlenga an lamhan tak zel St Mary Stadium khelmual hi adung lam metar za panga ni in awang lam metar somruk le pariat ani a amwal len zong hi awan tlang berzing ami ani a Southampton khwa a Britannia rota om ani Southampton Football Club hi St Mary's Church a thalai mi parwalin an din ni in tuna chuang club langsar le lunber pol ani tader mai West Ham Stadium hi stadium no pangpol takani boka kumsang ni som pakhat khan sakzo ni in kumsang ni som pahnia an honga kumsang ni som pahni London Olympic Games satana sakha ani a London club hlun West Ham hian kumsang ni som paruk atang khan an ro chun zui tamak ani he stadium hi alian hle a mipui sing rukzat lengin mipui pungkhom tamber tum chu kumsang ni som pakwa January ni som pahni a Arsenal an len lu tum kha ani a khami tum khan en tu mipui singa sang kwa zakwa somli paruk lai an pungkhom ani he khelmual zawzong hi adung lam metar za panga le awang lam metar somruk le pariat ani a khelmual tamber tiat ni in London a Queen Elizabeth Olympic Park anti hmuna om ani a he khelmual London Stadium an lua ma hian West Ham hian Bowling Ground kha kumsang kha zakwa pali atangin an lua ngara kumsang ni som paruk mai thla khan Manchester United gol thum gol nia nein an khelmual hlui thlana hun ursun takin an mang ani kha khami nu khan tuna an khelmual man mek London Stadium hi West Ham hian lua in anni ba ka hian UK Athletics Department timai ila UK a Athletics lam khwan West Ham khelmual hi an home ground na an manga chutiang ang UK a khelmual poimo le man tangkai ber ta jinga mi chu ani tikhan Premier League club som te stadium Chungchang kan soita a video shanin kan soibak zong club dang te stadium le te phung then khat khai khom na kan ti chuak le don nia